Igicamunsi cyiza kuri mwe mwese mukomeje kubana natwe. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi General Neva yatumye inama ya Paris itangira ikererewe nk'umwe mu bari batezwe kandi bari bazwi neza yuko ari we uri bugenderewe. Byarangiye rero uyu mugabo ku migambi mibisha ya Paris imenyekanye, uruzinduko rwe birangira ruhise rusubikwa, ntiyitabiriye inama. None ubu byacitse kuri rezo sosiyo ngo ni kudeta ngo yari igiye gutegurwa mu Burundi. Kugeza kuri uyu munota mu Burundi aravuguye kudeta, ariko nta gihamya n'iki na kimwe leta yigeze itangaza, yewe n'ibikorwa biranga kudeta birimo wenda nko gufatwa kw'abantu bagafungwa ku buryo butunguranye nta byigeze bikorwa, haba mu ibanga cyangwa ku buryo bw'umugaragaro. Ariko kuba Perezida Neva atagiyeyo si we wenyine utagiyeyo, kuko na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ntaho yagiye, Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ntaho yagiye. Ariko kuba Evariste Ndayishimiye atagiyeyo byaciye igikuba mu karere, ngo Burundi ngo kudeta ngo yari ibaye, ngo byarangiye ngo General Neva ngo yanze kujyayo. Ahubwo amakuru ahari twamaze kumenya ni iki: nuko Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye yarategewe mu nama y'i Paris, byajya no kuba ngombwa ahubwo akaba yanahasiga agatwe. Rero nk'ubutasi bw'u Burundi bukaba bwamaze kubimenya, akaba ariyo mpamvu atagiyeyo, ahubwo amakuru agatangaza yuko yagiriye uruzinduko ahazwi nka Nyanza, muri komine ya Nyanza, akaba ariho yamaze kuba ajya guhura n'abaturage akabasha kuganira nabo. Kutajyaho rero kwe kwateje impagarara ndetse guteza ibibazo bikomeye cyane, ku buryo inama ya Paris byarangiye igiye no gutangira ikererewe, nyuma y'uko ambasade y'Ubufaransa yamenyaga yuko Perezida Neva atazitabira. Bikavugwa yuko ngo Emmanuel Macron yafashe telefone aramwinginga, arahamagara, undi arabatsembera, arabahakanira, abwira yuko atazaboneka ku bw'impamvu z'akazi zitunguranye zabonetse mu gihugu. Ni iki rero cyatumye Perezida Neva atajyayo? Ni iki cyatumye Ubufaransa bukomeza gukubeta bumukurura akabananira? Kandi uyu munsi wa none bikaba byaciye igikuba mu karere k'ibiyaga bigari yuko ngo Perezida Neva atagiyeyo, nyamara tubona hari bagenzi be nka Yoweri Kaguta Museveni ntayo yitabiriye, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ntaho yitabiriye. Abo ngabo bakaba batagarukaho cyane nk'abanze kwitabira inama, ahubwo bikagaruka kuri General Neva. Kuba bigaruka kuri General Neva, Save Direke ni umwe muri focal point zari zitezwe, niho iyi nama yari izingiye. Ngira ngo ndahereye mu minsi y'ejo mu masaha y'igicamunsi mbibabwira yuko inama ya Paris igendereye u Burundi kubuha agasupu no kubwiyama kugira ngo bukure ingabo zabwo muri Kongo, kuko bukomeje kubangamira inyungu z'uburengerazuba bw'isi ku buryo bukomeye cyane, nyuma y'uko bari biteze yuko bazakomeza gutera inkunga M23 bakayongerera imbaraga, igakomeza ikabera beza Facibeto kugeza ubwo azajya kwitabaza abo Banyamerika n'Abafaransa n'abaki abapfukamira, bagakunda bakamutegeka icyo bashatse, noneho nabo bakamuyoboza inkoni y'icyuma. Noneho bigatungura na General Neva, ari nawe wakomeje kuba agenda agarukaho muri aka kanya, ayohereza ingabo zikagenda zigatanga umusaruro utari witeguwe, utari witezwe, bigakoma mu nkokora bya nyabyo kandi byuzuye inyungu z'Abanyaburayi. Naho M23 yari yarafashe mu birombe bimwe na bimwe, murabizi nk'ibirombe bya Twangiza Mining hano muri Ruwinja, Rubaya, muri Warikare, aho hose Abarundi bakaba baragiye bakoma mu nkokora, bagafata ku munwa w'izi nyeshyamba za M23 na bashebuja, bikarangira icyo bari barwaniraga batakibonye. Bityo amabuye Uburayi na Amerika byakoraga muri Kongo akaba umusaruro urimo uragenda ugabanyuka, ariko imvo nyirizina bareba bagasanga imvo n'imvano yabyo ni igisirikare cy'u Burundi kirano ku burasirazuba bwa Kongo. Inama ya Paris rero ikaba yari yateranye kugira ngo yego biri burwiyerurutso yuko iteranye ku bw'umutekano w'akarere, ariko mu by'ukuri iteraniye ku bw'ikibazo cy'ingabo z'u Burundi zano mu burasirazuba bwa Kongo. Ame mutake binahurirana n'amatora yo muri Tanzania, nkubwira yuko Tanzania umwanya none ibiri kuhaba ari akandi gatego bari bateze Tanzania. Iyi ni plan B, iyi ni plan B ya Paris yo kuba bateze Tanzania undi mutego wo kugira ngo Sebarundi Perezida Neva naramuka atemeye gukura ingabo ze muri Kongo,
bihindukire noneho badurumbanye umutekano wa Tanzania, dore yuko hanavugwa yuko hari itsinda ry'ingabo z'inyeshyamba zo muri M23 n'andi matsinda baba baragiye bashinga aho hirya no hino. Ngira ngo mwarabyumvaga ko hano mu ntara y'Akagera kuri Tanzania havugwaga yuko hatangiye kwinjizwa imitwe y'ingabo. Bamaze kwinjira Tanzania rero bakajya kudurumbanya umutekano. Sebarundi rero nk'umuntu w'umunyabwenge yanze gusiga igihugu kiri mu bibazo, kuko uyu mwanya wa none Burundi buri hagati y'ibihugu bibiri biri mu ntambara. Burundi buri hagati ya Kongo ifite intambara, hakurya yayo hari Tanzania iri mu ntambara, epfo muri Mozambique hari intambara. Ubwo se ari nkaho ubundi uri perezida waba ugira ubwenge ubaramutse ufashe igihugu nk'icyo ngicyo kiri hagati y'ibihugu birimo birarwana, ukagita gutyo amara maso ukagenda, kandi utizeye yuko ba nyurukuba barimo barateza intambara n'ubundi nawe barimo baraguhiga. Rero nk'umunyabwenge yamaze kuba bibona, ntiyerekezayo, ahubwo akomereza imirimo ye imbere mu gihugu. Nyuma yo gukomereza imirimo ye rero imbere mu gihugu, bikavugwa yuko ngo hari abajenerali ngo baba ngo bashaka kumutembagaza ku butegetsi. Abari abajenerali bagombaga kumutembagaza ku butegetsi, abo twavuga ni nk'uriya harya uriya mugabo mwafunze ninde, uyu nguyu ni Bunyoni. Uriya ni Bunyoni niba ntibeshye, jya nkunda kwibeshya ku mazina y'abayobozi banyu. Uriya General Bunyoni wahoze ari na minisitiri w'intebe akaba n'umuyobozi wa polisi, urwariye hano Gitega. Uyu rero ni umwe mu bagombaga kuba bakora icyo gikorwa cyo gutembagaza ubutegetsi. Undi wakabaye abikora ni wa wundi Niyombare, uwo nguwo murabizi ko ari mu Rwanda. Kugeza kuri uyu munota rero nta kimenyetso n'iki na kimwe kirerekana yuko mu Burundi hari hagiye kuba kudeta, cyaba ari mu buryo bwo gufata abari bagiye kuyikora nta n'umwe uramenyekana, yaba se ari abafashwe cyangwa se ababigerageje. Ibyo byose nta na kimwe cyashyizwaho, ahubwo kwa kutifuriza Burundi neza, kwa kubifuriza ikibi. Abifuza kuri rezo sosiyo z'i Kigali n'ahandi batavuga rumwe n'u Burundi barifuza yuko mu Burundi haba kudeta. Kuba rero banditse kuri rezo sosiyo ngo mu Burundi habaye ngo hapfubye kudeta, nyine ni kudeta yo kuri rezo sosiyo. Bo mu byifuzo byabo ubundi bumva Faci Beto, bakumva bamurasa agapfa, bakumva General Neva bamukata umutwe, ahubwo bakumva Yoweri Kaguta Museveni yaba umwami, bakumva perezida w'u Rwanda yayobora isi. Nuko mu byifuzo byabo nibyo baba bafite, ubundi bakumva yenda nka William Ruto bamugira ikise. William Ruto si umusirikare ngo bamugira n'umugaba w'ingabo ishwe, ahubwo ngira ngo William Ruto bamugira nk'umukozi wabo uzajya utorosha akanakubura mu bipangu byabo. Ubundi mu byifuzo byabo nizo mentalite baba bafite. Rero niyo mpamvu uzakunda kumva Faci Beto bavuga ngo yapfuye, ngo Uvira ngo noneho ngo irafashwe, ngo Bujumbura ngo kudeta, ukumva n'ibindi bintu by'ibyifuzo bibi baba bari aho ngaho barunda ku gihugu cy'u Burundi. Ariko byarangiye inama ya Pariyo isaha yagombaga gutangirira yakerereweho iminota, yakerereweho amasaha, kubera gukomeza kwinginga perezida w'u Burundi ngo nafata indege aze bamurindire. Bikanavugwa yuko bari batangiye guteguza abarundi baba mu Bufaransa, ubwo navuga ko ari nk'abadiaspora n'abandi baba hafi y'ibyo bihugu by'Ubufaransa, yuko bakwegerana bakahurira i Paris. Ariko itangazo ryasohowe na ambasade y'u Burundi i Paris rikababwira yuko urugendo rw'umukuru w'igihugu rwamaze kuba rusubikwa. Reka rero nanjye mbabwire nti mukomeze kugubwa neza, kandi ineza n'amahoro nibyo twifuza mu karere. Ibyo abifuza amakudeta muzayagumane iwanyu. Bye bye. This video is not default to promote any terrorist, violence or hurting. Our purpose and target is to inform and to teach, not to hurt anyone wherever. And I repeat that we never made this video to promote any terrorist or to promote violence or to promote any hurting. And our purpose and our goals is to inform and to teach, not to hurt anyone.